KTV som thiu tu te hin sabai che be le kule ung kar chung long tla di shi ka thil chang na sa jol te ero thier hawang u wele bran sang ten wele dei ve som li pariat na lom na hunan mang LCMC and hospital a cheng noi som ni pathum point pat ni senga bon oxygen plant chu pu visitor sa CMLDC na hong Kantomanan tribal omek te singa ILP nei lo za zela som sari velan Western Village Council Association Conference foi khatna nei ani kumsang ni som ni pani trang sang ni som ni le pali chu ngata na foi te thanna nei nga ani long tai auto rickshaw owner association chuan permit thal ka chuak to lo turin sarkar an nge Matthew Sarla din puya kania tuna chanchin kim chang zokin wele bran sang ten wele de ve somli pariat na lom na hunan mang September ni som ni le patum zer tom ni khalong tla di sik chu ngatlong mai pol lian ber yang lai association din champha ni in community wele din champha voi somli le pariat na ni in heni pol hian wele bran sang ta chuan an mani rem chan da nang in lom na hunan mang wele dei ve somli pariat na lom hi bran stom zok chun in ti lim nei in hunan manga vek chung ten fai na tlang te tran pu le chom dol ngai le thil pek mang te in le midang te ta na luan chuana tan mang an boka nam lam le in fiam na mang te in el na puat sai an bok wele dei den chan hia central wele chon district hospital long tlai lai rama dar le som le lai ram rescue center ate chom dol na sum fai chiang sang ha cheu an plan bok ani wele dei polian central wele president poisi vanol rot puin hena trengen wele members ten hena chu chati chua ania wele dei polani otang wele bronze te hun buat saya man pui wele dei lom na hun man na hian vice president le finance secretary te chung ko chu isa hun man puin general secretary chuan ma pui muna wele dei lom na hun he man pui bok ane wele dei ya hian LDC noi pi sa la zerdin te chu khar ania LDC CM pu visit sanga long ka SBL to MLA puis biak zawa long tai borsa pu mo sri baswa te ba ka LW general headquarters long tai ten lim takawun mang tura du sak na chucha an siam bo dun din mula yang ai association wele hi bran sa song ne panga no me ka sa headquarters pasari omin group wele pasari o me buka wele member singa sang lu thum song lo o me kin mi pa sing thum sang lu zanga som ni le me chia sing ka sang kwa zaria som ni no me ani LCMC and hospital cheng noi som ni pathum point pa ni senga bun oxygen plant chu pu visit sang CMLDC na hong cheng noi som ni pathum point pa ni senga bun oxygen plant thalaram Christian Medical Center and Hospital ami chu thole ni kham pu visit sang CMLDC chu na hong pu visit sang chuan dam doin din tirla tun din huna LCMC and hospital din mun thlerin pathian stakin na thok ani ti chianga pathian ho sakna la thi ti theina chu ringam ta chunga lang chok thuen ni ate siam chuan LCMC and hospital thok tu ta chu an mani pan tu ten an chunga rin nan thak tat thena wangin he dam doin hen pathian ma somna sitak adong ani ti alan tir ni atia oxygen plan han thei ani ta chu district mi puile mo tu ta tan thilu tak ani thu asoi bok oxygen plant from the income here reference business on a large general secretary LKBK SMD chuan kai shuaya Dr. Bizun Sang medical superintendent chuan report pe in oxygen ko chu Asia Pacific Baptist Federation na tanga tran puinan don ani thule chen wei song pali man ani thu so in man thei tur bon fel ani nuwa avaya an sen so chu chen wei song ni pathum point pat ni ani thu asoi oxygen plant thar mangyan power generator man thailo cham point jambo mangin oxygen pack swani thei to dona dam doina room sang ata man thei turin sun som vek ani bo Western Village Council Association Conference foi khatna nayani kum sang ni le som ni patni tanga sang ni le som ni pali chu ngata na roi tu thana nei nga la ni ninga han Western Village Council Association Conference foi khatna bungtlang South Community hola manani ya kwalina ta pu visit sang CMLDC manen conference pu vilaram ha ka present local district village council association chuan man puibo pujelorin mona present Western Village Council Association kai shuya hun man na poliam pu visit sang chuan ro real nei ngeta kalpui kan do wangin visit suspension da chu kan tum lawa
LDC za omna ni teinan VC kalpuina chungcha ko ta kalkher ngai do lo to en ruam man kan siam do ni etia VC te chu da mumal tak mangin ma so na min thlen sakro atibo po visor sa nga chuan he polian kong sang sang in ma so na lo thlen sela ko tlang lai mi tang ta tran pui te pol lo ni se e pola yan sho to de chau ne lovin VC member zong zong ten mo phuna in nei tin riat ka duwa ko tlang ma so na tok tu ren jio te le ko ran te tho pui thiam chin tu ren le ko tlang a tho hom la thaum theina na ma la chin tu ren cha bok ane he hu na thu soi tu pu vilar ha ka present long ta district village council association chuan VC te chu ko tlang en kon ko ma sarkar te chu ko ma mala ka ngai thu soin sarkar in ma tho to ro ma nam takin na thokila ko tlang le kan ram ni kan ma tho mong in siam chang u tin pol khoi tu chona azom na ati tu le mo phur na ati tla chuan om na pol chu nung lo thei lo ni ati bok LDVC present chom bungtlang south RD block VC te chu longta district RD block tang ten man tlang ni thei tu rang tok tu ra cha in LDC sarkar en VC te chen na in emo in walai ta house tax pol phal sak an ne ta awangin LDC sarkar po visor sang kai shoi le LDC chang tu yem te chunga lom thu soi hal bok ane Western Village Council Association Conference voi katna hian bungtlang south bill to MDC puan la ma chuana pusi ro ngor EMLD ba ka pula zoma chin sa president in district headquarters long tarten to soina anaya PHP Mary Treasurer Western Village Council Association long to soin hun at the top ane he conference a resolution pan he bungtlang south PCC akan ka ni ro se tile bungtlang south police outpost police station akan ka ni ro se ti chulung rual takin pass ane bo Western Village Council Association Conference season ni kalpuinin season ni na hipu vilar ma ka returning officer kai shwein kum sa ni le som ni pan ni tanga sa ni le som ni pali chunga Western Village Council Association shwai tu thanna nai ani tundin mana Western Village Council Association na hinem DCBL pariata trangin Village Council som ma pakhat la sub village pat ni me ani ko pui fai ni la sa ni le som ni panin bo se na kal zela ISL Rally buasai ane Indonesian ta khan Indian Swasa League ISL Rally chalong ta helipita buasai ane Rally ayon long ta district final ta na mala tu in pelong kai Warriors te antela additional deputy commissioner Pujas Meling chon thalai kal content to cha toy soina ne ya Rally team leader Government Reserve Higher Secondary School NSS Program Officer Pulal Biak Zao kai shoin to tiam soi ruala ni ya emin hu long kai bersa po mo Srivastava chuan rally hi aveliam ane long kai Warriors te mun tu ma in training ko long kai ka pui chunga kong kama ballo troi thelo plastic an char faya rally a hian mi za sop ni borvel an tel the ya ne Indone ve khan Misam Cleanliness Complex sam ni le som ni panin bo se na kal zela Lai Women's Association New Vengpui branch LKBKTP Salon Thingka le Thola Christian Po Electric Veng Unit ten and Veng chunga faina be pui na tlang an thok pok ane Panramanan Tribal of Merka Zinga IP nei lo za zela som sari velan om Central Wale Kumpuan Committee Pui si Vanal Road Pui President Central Wale ho Central Wale Kumpuan Committee Thotan ne Central Wale Office at Kom chuan Kanramanan Tribal Chambang Merka Zinga LP nei lo nung lo za zela som sari velan om ti an mu chu thu an tarlang Central Wale Kumpuan Committee chuan ram leilung fatan nan tribal te sponsor dan kal manga TikTok lo om thu tarlangin ILP chung sanga sponsor le pass nei tu ta na hriat tur poimo ti chuak nga len nam dang sponsor tu ina chor lai chu na to tur azo noin athon hon na tur thanga boi pui tur ania ILP chu surrender tur ani ti te sponsor tu in pass nei tu chor chu a pass na to tur in ziak angai in athok ani ti ra chiang tur ani ti te sponsorship chu in nan chon the ani lo thu le ILP nei tu chu sponsor noya bang midang noya na thok tu nei lo ti te ba ka dan ding lai mo bo chiat emo thu dik lo hriat tir chuan threm the ni thu tu chu siamin an tar langa emi puiten hria zo ngei turin an nen ngal bok ani Central Wale Kumpuan Committee chuan in chim ro na laka in ven le ram lai lung fa ta chan bo hum mal kong an malang na mi pui ta thom na an nen ngal ani Emre district headquarters long tai bu to min Mizoram in Zalen na swala wa an chan ta hriat reng na ni Martyrs Day man ani Mizoram in Zalen na swala wa an na chan ta hriat reng na ni Martyrs Day chu district dang terol long tai po Emre district headquarters long tai bu sai in thole ni gan nam lu na osun takin hun man ani ya e huni po vijir sa CM chuan man pui Postila zoma president Emre district headquarters long tai kai shoi hun man na hian po vijir sa chuan
ram le na min zalen na mo teina zalen na sol tu te hi tu ten emo soi no man tum china mani inlum kalsan na tha phiala ram ta na pen sok te kan chon ngoyan phua ni ati sian chuan zalen na sol tu te hnoya political party ten la na le thu nei na han swal ve thunga ke ni emne party chuan pathian le kan ram tan tin ramin zalen na nei theina le rami puitan mo na le himna kan nei theina zalen na kan swal zo ka ni ati ya ram le nam changka nga pianga ram tan mi in pe ten ngai sang thina nama fing po le nam ta na in pe te an sana sang thrin ni ati bo martyrs te pola hun man na hian puar ke zadem vice president chuan hun ser mangene martyrs te chung ko ayom pobilal bia ka ex mne chuan thu soina anaya posila song zo treasury in lo thu soina in huna khar ani posi ngon lian chuan lai tang vc mitra election na congress party ne nan chanlom na huna man pui September ni ruk sang hele som ni pania village council mitra election nei ta congress party member jong song tlen na khwa lai tang chuan ni nga ni khanan chaklom na hunan manga he hu ni long class bial tu mle pusi ngun lian chung le lai dcc froi tu tenan man pui bial tu mle pusi ngun lian chung chuan vaina han lai tang vc thar kan lom theina tur hian mnf sarkar in vc ta diklo ta ka soi sa in suspend in nia mitra election hial nei lo ngai ta ani MNF party cha sarkar nan chal ma chuanin tiam thei che sang sang SCDP level na tenen he kwa VC la kan tuma amaro chulai tlam puiten MNF sarkar to ring tak an ni lo zia ria Congress party ring token VC member ta nin thang tling hi lo om ka tak zeta in chunga lom tu ka sei mol mol ani atia long tla wes MNF chuan he VC to mai mai don lawa kal zel dona engma lo tu rom lawani ti hi lo siu la ka du tak zet ani atibok Ewan man pui tu pu zero pianga chen za president lai DCC chuan voina hian VC election na Congress party changa lom thei tu ra kom ve hi kalom me ma e kwa VCC za kan na thei hi in pe na rin thorem na ra leo ni tin lom thu so ya na ko me election na kan sarkar na ri no ma kan MLA in no thang king le ni chuan cabinet minister ni don ti lo sia ula phur takin ma ina sa song o tin kal khom tu chu som hal bok ani long tla wes bial to emela yena bial chung ko dong ta ko kwal ngal bokin tuition tlang ko electric current lo na tur asui puina dai lo chu asumi mal sumi na ngai tu saka mer sa zor connection nei velo chung ko eng mazat ten connection nei the na electric bung ro che sang le thil poi modang tam tak pengin ko tang hroi tu he na henga thil ken te han hal ani lai tang village council suspend ni awang in September ni lokal village council member tur khan na nei nen sidli oma hian ANC and sit om song hian lavek ani long tla auto rickshaw owners association chuan permit thar pe chuak to lo turin sarkar an nge long tla auto rickshaw owners association chuan ninga ni kan press conference na in tun hai mezom sarkar in long tla ko puita na auto rickshaw permit som luk le pariat pek chwale tum chuan du lo tu tar langin atop thenga do dalan tum thu an soi long tla auto rickshaw owners association president pu bi ming chung nu an tu tar theater tu te ma soi danin tun din ma long tla ko pui chung auto rickshaw services ali chuang hret ta oma heng auto rickshaw te histan police ma chep ta kan din thin thu soin sena ding lo member ni lo kholai passenger zonga tlan kwa nam reng thu le hetianga sta na pon len to lo la ya sarkar in permit pek chwa tu mi thi ti chian ngai lo thu soya kum sang ni le som ni kan long tla SBL tu MLA ne na long tla ko pui tan auto rickshaw permit pek bel to lo turan lo ngen to thu te MLA in an har satna soi te pot thil ti om tak ani thu soya ngai thata ka nom lain tun chum he MLA ne nan ngen nu a auto rickshaw permit te voi thum la an isu na ani to thu soi bok LARW president chom mizom sarkar mir thei zok ta din mun choi kan tuma ezona tan auto rickshaw permit pek chwale tum hi pe chuak lo ram tu le tu na chang kum ngat thleng tal che permit thari pe chuak lo turin sarkar an ngen ti a soi bok putil khong ai sang a secretary LARW chuan tu tar theater tu te zona changen sarkar in auto rickshaw permit an pek turan ti fel vek to long tla ko pui chung be ka mi samuk le parian lai than chuat te na permit te pelue ni chuna top thenga do dalan tum thule a hmala dan tu ro sarkar tu chuak a zerin langai tu le tu rani thu a soi bok PMMVY noya long tla district ka ICDS in malana kalpui mek chung sang thir hona na yani PMMVY steering and monitoring committee long tla district chuan chairman long tla DC Puamo Srivastava hovin long tla district chung ICDS in malana kalpui mek chung sang thir hovin an thukhom Borsa Puamo Srivastava chuan PMMVY chuan khole tu dik tak te na ham that nan don thein nan malak chu
ngay poi mo chu la ti thu so in be account nei lo la be account fill file lo ta chin fill ni theinan abi kin ting tang lama special kem bo se turin beng lam io ta chu ange na beng thu nei tu ta chu account fill lo chu a thayang office lama changa chin fill dan an lo zon tur thu le office lama changa ti thei bak zong chu special kem nei in lo bo zu in tum thu an soi ane tunden huna PMMVY nuwa hian long ta district a no fatir pai tan puina dong thei tu rangai sang nei la zakua no meka fatir pai la zon chua lo la be account nei lo le account fel lo eng ma zat long tu rangai nin arang la men heng mi te song chuak tu rak malak ni se ti ani he chut comment positions me dong additional DCPF lo leng vari PMMVY program coordinator ba ka beng sang sang ayo te antel ani borsa ho electoral roll revision chung changa chut khom nei ani Longklai Borsa Pua Mol Srivastava Hawi Longklai District Level Standing Committee on Special Summary Revision of Electoral Roll Sahni Somni Pathum Le Systematic Voters Education and Electoral Roll Participation SVEEP2 DC Conference Sola Ningani Khan Chuko Longklai Borsa Pua Mol Srivastava Chon Electoral Roll Digle Fel Fine Turin Meeting Atel Tetutei Top Chua Turin Soma Meeting Ahin Longklai West Assembly Constituency Wam Chunga Polling Station Pariat rule kual thingka chongta lui de tlang sa mau tlang mam pui bung tlang sa chu le arvat ne te polling station na man chin chu building dang ram chang zok athang na tur rot nom ta ti hoin pomania election commission of india thak tur ngin na siam ni se anti ane na chut ko ma hen voter id le dar tun som ne ka na so ka chan la ka ngai thu le election office la min special kem boss ya man la thu te voter self line manga ma ne tun som the ni thu te soilan ne in or zo ka mi puya zer ti na kal pu ni se anti bo ninga ne borsa pawa chu kom chon systematic voters education and electoral participation SVEEP noya person with disability district SVEEP icon na tanong klai bazar cheng HSL hel zuala rod na chu pomania hai ba ka yang kum ting chin ten vote an nei ngei the na malang tu sang sang ta soi ho nen district SVEEP plan sang ni le som ni patun tu clear ho in pom ane bo medical reports district hospital long klai district hospital atung kar chung khan OPD in tiu song song mi sali le som pa nei anoma dam lo admit som nga pakhat omin hing singa pakoi na pang ania now sen panga nombo tungkar chung khan emergency district hospital pan to mi za som ne pakhat an om ani laboratory ate song song te za sali som thum pa ne ultrasound te za som thum x-ray te za som li paru anaya dam lo zai tum li na yin zai te naw vek anne tungkar chung district hospital naw piang som ni omin mithi pakhat an nei ani Christian Hospital atong karchung kan OPD in tir song mi som be panga niya dam lo admit som ni paliong min hing sing som pakthina pang nei dam doi ni chang chua te mi som thum pat ni anom bo tung karchung emergency Christian Hospital pan tu mi som pariat anom bo laboratory te song te za patum x-ray te za som panga ECG en za panga niya tung karchung kan Christian Hospital na piang le mi thi anom lawa chin bo sei lai thengin gabin ruak pali an nei ani LCMC Hospital atung kar chung khan OPD a inen tir jang song mi zani som le paro kan ne ya dam lo et mi som tum pakhat omen heng jing som pakhat na pang an nia casualty ke za som thum paro na yen tung kar chung khan emergency hospital pan tu mi som ne le pathum manam bo laboratory ate song rang te za sari som le panga ultrasound en za mi som ko pathum omen endoscopy te za pariat x-ray te za som riat pali ECG en za som le pali an ama ha en te za mi som apakwa omen dialysis mi pakhat te anombo tungkar chung LCMC and hospital a mi thi pakhat an na ya chanchin bo sai lai thingin kabin wak pathum man nei me ani LPG report MS kum gas agency tungkar chung MS kum gas agency irung bona gas bur sang khat le pariat lo thengin commercial gas bur som pat ni lo theng tharom bo te bo sai lai thingin bazar de ngai irung bona gas sem meg ni lo thung le tur be sai he bazar de na sem chun som tur ani yang tun din huna irung bona gas bur ka cheng sang kha ni le som panga ani ya commercial gas bur ka cheng sang ni zali le som thum ani ka te song ka tungkar chung lam ka di ska the tlang lang sa so al kan ti rau the ta chu ani